Dobar dan, dragi prijatelji, ljubitelji sporta, pogotovo stolnog tenisa. Dobrodošli na pres konferenciju u Beočinu, u sportski centar, povodom predstojećeg Evropskog trofeja Evrope. Dakle, za vikend nešto najlepše što može se desiti u stolnom tenisu, to je prvenstvo Evrope. I ovde sa nama su predsjednica opštine Beočin, gospođa Biljana Janković, tu je predsjednik organizacijskog odbora Miodrag Grandić i tu su sa nama i članovi stolnoteniskog kluba Beočin, gospodin Bojan Srepulja i Marko Petkov. Pre svega, predsjednica opštine, Beočin je dobio nešto neverovatno dobro. Opština Beočin kako može da pomogne u organizaciji ovog takmičenja? Pre svega da kažem da je velika čast za Beočin da bude domaćin ovogodišnjeg finala Trofeja Evrope i pre svega zadovoljstvo za sve sportske radnike i za opštinu Beočin, jer često volimo da kažemo Beočin je grad sporta i vrhunskih sportista, a upravo to su i pokazala dvostruka, da kažem, osvajanje šampiona države naših stolnotenisera iz kluba Radnički. Druga stvar jeste da mi smo ovde kao domaćini uvek rašinenih rukav i tako ćemo se i ovaj put kao domaćini pokazati tradicionalno naše gostoprimstvo, naš navijački duh u mečevima, jer ipak mi ćemo ovde ugostiti, da kažemo, 20 ekipa iz 13 zemalja, što nije malo i to je jedno veliko takmičenje, a da kažemo, ja moram ovom prilikom da istaknem da opština Beočin pomaže svim klubovima sportskim, između ostalog to je i sportski klub Radnički, gde godišnje, evo ovim budžetom za ovu godinu, lokalna samouprava je izdvojila 14 miliona za podršku radu sportskih klubova. Uveli smo i jedne lepe novine, a to je pre svega koje ulazi u praksu da nagrađujemo po 50.000 dinara sve sportiste koji na državnim i međunarodnim takmičenjima osvoje neke vrhunske rezultate, a to su upravo i naši zlatni momci iz kluba stolnoteniserskog Radnički koji su i osvojili to. Ja ovom prilikom navijam za njih i želim im puno uspeha i nadamo se, verujemo u njihove pobede. Organizatorima ovog turnira želim uspešan rad, a svim takmičarima i svim posetiocima ovog turnira želim dobrodošlicu u Beočin, da uživaju srećno u svim mečevima i da najbolji pobede. Hvala vam puno. Mi se nalazimo u sportskom centru opštine Beočin koji je već 13-14 godina organizator tih velikih takmičenja, od profi boksa, od balkanskog prvenstva, od judo, ali mislim da je ove godine prvi put nešto na ovom nivou i to sve zahvaljujući gospodinu Miodragu Grandiću koji je predsjednik stolnoteniskog kluba 1972 Radnički. Prošle godine smo imali prvi stepenik. Ovo je ipak, što se tiče samog kluba i organizacije, jedan viši nivo. Hvala. Kao što je rekla gospođa predsjednica, ovo je zaista jedan veliki događaj, opšte za sport, za opštinu, posebno za stolni tenis. Ovo je veliko finale Trofej Evrope. Prvi put se događa opšte u našoj zemlji, ne samo u Beočinu. I interesantno, bar to je moje lično mišljenje, da nikad nije bio kvalitetniji nego ove godine. Dolazi veliki broj poznatih imena, tako da će konkurencija biti zaista velika i žestoka. Mi kao klub, šampionski klub, uvek imamo ambicije da uradimo što više i što možemo bolje, tako da očekujemo da ćemo napraviti neki dobar rezultat. Ja bih iskoristio ovu priliku da se zahvalim opštini i opšte gradu Beočinu zaista na pomoći, jer bez njih mi ovo ne bi mogli ništa da uradimo. I da pozovem sve ljubitelje stolnog tenisa da dođu u Beočin, jer zaista će imati šta da vide i da uživaju u ovome sportu. Takmičenje počinje u petak ujutru sa jednim svečanim otvaranjem i završava se u nedelju kasno popodne.
Tako da mi ćemo inače i preko Stolnotenisskog saveza Srbije obezbediti sve građane i ljubitelje stolnog tenisa u Srbiji i moći će da prate, pošto će prenosi ići redovno preko YouTube-a i ostalih kanala, tako da će moći da se vidi ceo turnir, moći će da se prati, naravno, ko to bude želeo. Još jedan put se zahvaljujem i pozivam sve ljubitelje stolnog tenisa da dođu na ovaj događaj. Hvala vam, gospodine Grandić, i još u ime sad svih Beočinaca i sportske javnosti u Vojvodini, pogotovo u Srbiji, da se zahvalim vama što ste prepoznali nešto dobro u našem gradu i što ste uložili najposlije svoje sredstva i što ste okupili tako dobru ekipu stolnotenisera koja je bila 2 puta prvak Srbije. Nažalost, ove godine malo nam je falilo da ostvarimo i taj triple-double, ali o tome ćemo pričati sada sa sledeća 2 naša sagovornika. Sa nama su, ili tako, i Bojan Crepulja, trener i legendarni stolnoteniser našeg kluba, koji će reći šta očekujemo od naše ekipe na ovom izuzetnom takmičenju. Da, hvala Srbo. Prvo da se nadovežem na gospodina Grandića, hvala opštini Beočin još jednom, izašli su nam u susret i puno su nam pomogli oko organizacije. Naravno, tu je Stolnoteniski savez Srbije i Stolnoteniski savez Vojvodine koji su nam isto pomogli, bez njih ne bi ovo moglo da izgleda i da se organizuje na ovom nivou. Sad, što se tiče ovog sportskog dela, 12 ekipa nam dolazi, biće 4 grupe po 3 ekipe, mi smo u grupi D sa švedskom ekipom i slovačkom. Znamo sastave ekipa, većinu igrača i poznajemo, tako da malo smo analizirali između nas i mislim da uz dobru igru da možemo da prebrodimo tu prvu prepreku, da prođemo kvalifikacije dalje. I neki moj krajnji cilj, i mislim da bi bilo izuzetno veliki rezultat za nas i za opštinu i za Srbiju na kraju krajeva, da uđemo u to neko polufinale. Znači, Boki, rekao si da imamo 3 ekipe u grupi. Koji je sistem takmičenja? Znači, igra u grupama svako sa svakim i prva 2 idu dalje, tako? Tako je, igra svako sa svakim u grupama, posle se ukršta pobednici sa drugoplasiranim, to je četvrtfinale i posle polufinale, finale, kao što je. Još onda te pomenem, znači imamo šanse da se plasiramo bar u četvrtfinale, pa onda i vidjet ćemo za polufinale. Svakako, da kažem, prošle godine smo u Grčkoj Atini igrali isti ovaj turnir, tamo smo zauzeli 7. mesto. Ja sam uvek malo optimista i voleo bi da odemo korak dalje, a to je baš ovo polufinale što sam malo pre spomenuo. Kaži mi, Bojane, još pre nego što damo Marko reč, koji je sastav ekipe, da li imao neki promena u dosadašnjem prvenstvu što smo igrali ili smo se pojačali? Imamo malih promena, došao nam je baš za ovaj turnir ruski reprezentativac Pajkov. Tu je Pete Žolt iz Temerina, Marko i ja. Mislim da smo mi pre svega jedna iskusna ekipa, dugo smo i na evropskoj i na domaćoj sceni. Mislim da uz kvalitet koji posjedujemo i da će nam naravno naša publika doprineti u plasmanu što bolje. Hvala ti, Bojane. Prozvao si već Marka. Marko, ti, Bojane, igrač i trener, više trener, ti si igrač koji je nosio i prethodne 2 godine naše rezultate sa stanovišta igrača. Kakvo je raspoloženje, da li ste spremni za neki ozbiljan plasman i šta možda očekujemo od vas? Drago mi je što smo završili naše prvenstvo, imali smo prostora da se oporavimo, da ponovo počnemo da se pripremamo i smatram da ćemo u najbolje mogućoj formi dočekati ovo takmičenje. Cela sezona generalno je bila duga i veoma je dobro što je ovo početkom juna, to je kraj maja, početak juna, kao što sam rekao, imali smo prostora i da se odmorimo i da se ponovo pripremimo i da mirne glave uđemo u ovo takmičenje. Igrače poznajemo, sve ostalo na nama. Dobro, hvala ti, samo molim te, ja bih želeo sad iskoristim priliku da za gledalce naše kažem ko sve učestvuje na ovom trofeju. Imam, znači, što su Bojan rekao, 4 grupe po 3 ekipe. Tu su Artil D Team iz Španije, u prvoj grupi Vajna Slovačka i Poj Tenis Espo iz Finske.
U B grupi Džilog Rožnava ili Rožnava, Debor Teverzo Holandija, Panathinaikos Grčka, u C grupi Senta Tekla Novi Italija, Lille Metropol Francuska i STK Star iz Hrvatske i u posljednjoj grupi, tačnije u D grupi, Vajdrini Slovačka, Radnički 1972 Srbija i iz ekipe prvake iz Švedske nam dolazi Exil Tuna. Žestoka konkurencija, Bojane. Žestoka konkurencija. Jeste, da. Malo pre sam spomenuo da smo videli spisak igrača. Izdvojio bi, eto, taj grčki Panathinaikos, oni su na papiru prvi favoriti po meni. Ne znači da se mi predajemo unapred, znate i sami kako to u sportu ide, ne pobeđuju uvek bolji, mi ćemo se boriti, imamo prednost domaćeg terena i mislim ako publika dođe da nas podrži da možemo da pružimo stvarno dobru igru. Hvala ti, Bojane. Zapisali smo sve ovo, znači obećao si bar polufinale. Gospodine Miodraže, počinje u 31. To je petak, u 9 sati je svečano otvaranje. U 9:30 počinje prvi meč. Naša ekipa igra u 15:30 prvi susret. Evo, da pozovete bukvalno sve koji nas gledaju da dođu, jer, što je rekao i Bojan, bez navijača. Hvala vam, Srbislave. Ja iskoristit ću priliku da još jedan put pozovem prvenstveno sve ljubitelje stolnog tenisa i naravno očekujem da će svi naši navijači doći da nas podrže. Ako nam je nekad trebala podrška, onda je to sad. Jer zaista doći do polufinala, to je neverovatan uspeh za ovaj sport. Jer mi nismo neka velesila u ovom sportu u Evropi, ali polako osvajamo teren. Idemo ka tome. Tako, evo, da kažem još jedan put da pozovemo sve naše navijače i opšte ljubitelje stolnog tenisa da nas podrže. Predsjednice, da li ste vi još imali nešto da kažete? Neko. Može. Da. I ja isto takođe pozivam sve ljubitelje sporta da dođu i da podržimo naravno naš radnički i da navijamo za njih u petak, znači u 15. Hvala puno. Dakle, dragi gledalci, svima još jedan zvaničan poziv. Petak, 31. maj, Sportski centar opštine Beočin u 9 časova, svečano otvaranje u 9:30 počinje takmičenje, a naš radnički N972 prvo kolo igra u 15:30 tog 31. maja. Hvala vam puno i dođite u Sportski centar Beočin.